Олыньы бастығы күнігер. Биге осколабытыгар әппетнестәк күн. Осколабы президентін талыта. Здраволарон, Лариса Михайловна. Эге бу выборный комиссия председателя боларга быһынан тох саналахтын бүгүнгү выбор туһунан. Бүтү күнүнөн Кристина бүгүнгү выбор наха шөйдик терехнак пайтык ахан эрер хасады 9 частан сагаламмыта. Онна бу выборга осколага үйренер оголор сүз бырыхан онна үлехеттер бары кытыннылар билеген эбеттен киэхэ терилтелеринен ити выбордата бардылар хеп нехиленне быйыл эме кыттахажар быйылгы выбор уратыта ден онтон онна выбор тугаде туак пар бырабылыны тутухан туактаны кехиллите хо баран эререттен онтон биһиги териячелер үйрер баллахпыт бу билеге талылыбыт ого президент болар төбөлтетигер Колобор кені ба оскола олагор элбе оларылары киллери оголор тустарыгар эме кахалдан үлеледен эренебит. Учуталларга үчүгей көмөнөчү боло денанна. Выбор голагын хаан истебити? Түмүгүндө. Түмүгү боллагына бүгүн кеһе 5 часка манна комиссия члендери барамыстабыт, урнабытын, оннати эметерилтелеринен барбыт жахакбытын арыяммыт, бүгүн бардын агабыт, оны бүгүн түмүгө биллер хасына-сырда протокол яныга. Онтан онна пятницага инаугурация болар ди, онда ким төһөк болаһы ылбытын еңин батын эйтиндер якпыт. Аттай бәгы голоскытын кимеха бердигити? Мен эне онтан боскололу хетен быһытынан быбардатым, только онтан бән быбардыр брапын туханаммын, кимеха коластабыппын эппеппин, туактен этекпен сөбары. Мен коластабы кихим кайыры боллар ден, онна достойны киеха коластатым ден ханылорубун. Ого-го. Мақтау. Мақтау Кристина сетехине. Хаме. Коластаһын түмүгүн долгуя күйтебит, ким жан этегалин ылбыт, үңүс колаһы хомойбут кайдын.